Kani gede ka Akashvani Shillong ko kubor man puliero Richmond Karluki. Kimat bakongsan jang ko kubor man taga step. Ka Presiden Kari kalairo ya ka Indian Space Research Organization nagabenta ka jingno senyang jangkash ki program let how ke India. Ka National Medical Commission kala ajing menjur ya ka PA Sangma International Medical College haka skol ba USTM. Kashilong Lajong Football Club kala penliam ya kahnyo Wasa United hagajing ilakai Meghalaya State League nen gasngi. Bat gajing hap yor kanong ba Gangtok kala kring ya ki babuan kinong jengok kai perthai. Ka kubor ke babnya. Ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu kalairo ya ki Indian Space Research Organization ISRO nagbenta ki jingno senyang jongka shik program Let How ke India. Bat kilanang kiyo kamshalor. Ha ke program Sardar Patel Memorial Lecture Arhajar Arpusaw ha karang bhawan jang ka Akashvani New Delhi nen gasngi. Ka Presiden kalakan mau buram yu Sardar Patel ha ke jingkren jang ka. Kalau ang bu Sardar Patel ulalong unong penwandor ke India ke pementa. Syuk kalau ang bau Statue of Unity udai ke jingle buram ke babiang bha na ke benta ke jingno senyang jong u. Chairman ke ISRO Dr. S. Somnath ulaban halor ke jingdon kam banang kentiau ya ke jinge trilang nagi babuan ke bedon benta haki kam hau. Ka Skolba University of Science and Technology Meghalaya USTM henin kesngi ke lapan pau ya ke jingkemen. Halor ke jing ai jing menjur ka National Medical Commission ya ke PA Sangma International Medical College. Menteri Rangba Kejala Meghalaya Konrad Kongkal Sangma uledon lang hakene kejingalang rengkat bat ka kimia jung u ka Suradini ke Sangma. Nang ta ke Menteri Ketenat ka kot kakya Kejala Meghalaya I Dr. Amperin Lengdo bat kiwe. Konrad Kongkal Sangma ulai kublei ya ke skul ba USTM halor kene kejing job bat ula penpau kejing sengongo e ketenat ka kot kakya ke Surkar Pedeng halor kejing menjur ya kene ke Medical College. Haba ajing keren na kejing elang, Chancellor ke USTM Haq lapan bena baga skul ba USTM kan saple saya ka Dental College ya ke baan Ainam haga kerteng Menteri Rangba Barem Kejala Meghalaya Dr. Don Kupar Roy bam kuai hadwar ublei. Ha Odisha ke Eryong Dana kalakta Jurbha bat penjular ya ki kam karep karyang bat ki jingdon jing em ha ki distrik ki badan ha ke Rut Duriau ha Bhadrak Kendrapara Balasore Mayurbhanj bat Jagat Singhpur. Dagi hajar hektar ki jakarep kila sya tap ko Kalkenhun na Surkar Pedeng shen kan salit bin jingo ya ki jakai ke belasya akta ban pensyongdor ya ki jingdu onong ya ki jingtung jing tep bat kan saai ya ke kaipot. Bon ki yeng ru ki lasya penjular. Ka Sarkar Odisha kadang syem gilat banyarap ya ki beriau ki belasya akta. Menteri Rangba Adu Kariu Narendra Modi unyasam ya ki sembo perkat jung bat ki beriau hakari bat syabari rukum jo haka program man ki bat lengba ka Akashvani menta ka step ka porkat we beje. Kani kan degasian ka basis pa khatsan ba Menteri Rangba Adu on ajingkran hakane ka program basis sen benai lengba ka radio. Onla banyo ekene kejingkran Menteri Rangba Ado na baro ki network ka Akashvani bat Doordarshan. Onla ru banyo na ka website ka AIR News bat ka News on AIR mobile app. Onla ru banyo na ki YouTube channel jong ka AIR News, DD News na ka jong ka office Menteri Rangba Ado bat jong ka tenat information bat broadcasting. Maredap kren Menteri Rangba Ado ha ka ketien Hindi on pensngo se gijing penkala sya ka ketien Khasi jantia bat Garo. Ya kini kijuk gijing penkala an la banyo sngo biang la shibet janmiet nado kapor prabaje. Ha gijing lakai Meghalaya State League Arhajar Arpusaw kabelalong ha ka Wayajer Multi Sports Complex ka Shillong Lajong Football Club kay kun bat ka Nyo Wasa United. Bat ha kini gijing kun ka Shillong Lajong kala penliam no ya ka Nyo Wasa da kendai gol la not hnen kasngi. Uday bor mametong per ulayo eka hat trick haga bau lapan ki jar laisien. Ya kini kejingil akai lapan long da ka Meghalaya Football Association. Bat la kershan na ketenat sports bat youth affairs ka Sarkar Meghalaya. Usembut Menteri Rangba Kejala uba senyau balang dahar ulalong ukongsan na kejingilang play ya kini kelempung ila akai. Haba ajingkren uba senyau balang dahar ulong ba kejingil akai football menta kala-kala ka karkhana. Presiden ka Meghalaya Football Association uba Hamlet Son Doling
Ulang baka Meghalaya Football Association kadang terishitom ban kentiu ke jingil akai football hakeleng ke jela. Kene ku kubor kawan Chapi naga Akashwani Shillong. Da ka jinghap yor ka beningkong kene ka ayom ka nong ba gangtok kala itenat bha bat kinong jengok kai perthai kila to cha gangtok banlit saki ya ka jinghap yor. Ka sorkar Sikkim kalabo da ka kendon bansha ki kali baniat kat kum ki registration number balabo lane ka rukom odd even nadu ka santarik unai wien bante la ka me jinghap nya kali ha kene ka ayom bawan poi kinong jengok kai perthai. Kani ka kendon karena ke benta ki kali sorkar bat ki kali jong kiriu shimet. Uwei unong ai jingtip leng baga YouTube narilom garo utatu marak nen kesni ula ujar ejahar persya ya block development officer ka Chokpot Ujariko and Sangma bat iginong elam jong ka Garo Students Union Chokpot. Ha ka ba ula keno ba ula sya berngam teng halor ka ka kubor ba ula penmi ha ka bedai bat ka jingslei harilom garo lakat tokat netayo menta. La ban pekan mau hang ne ba video ka Chokpot ula pha da ka show cause notice sya utatu marak na ka benta ka kubor ha ka YouTube channel jong u. Utatu marak ulong ba ula bo jingkeli gi breu halor kilat jingyarap ka bedai bat ka jingslei Keraj Laban Sports Social and Cultural Organization nin kesngi kalapan ku buram ig samla pule ke bela pas bha haki eksamen bapher da ka bai khusnam ki ha ke jingelang ka bela long ha so tham auditorium ha Shillong. Chief Secretary ke Jelau ba DP Walang ba du MLA ke South Shillong constituency kalapan ku buram ya ki arspa san pun reungut ki samla pule ke bela le abha. Kajing pen ko buram kala long ru ikisam la pule ki bawan ki long yeng ki baduna ka yo ka kot bad ye gitu ki badan jing duna ki dikot met ki bala le abha ha ki jing pule jong ki uba DP walang haba jing kren ula kentu ya ki bayo kusnam banang trishtom ha ki jing pule jong ki ka jing le kmen wanggala kabapenan kam batem yaki sanpau teliki sing kala kut no hanin kesngi ha balchal abri hajan William Nagar. La penlong ya kane da kamanda nok pante Aceh Culture Society nadu mena kesing tho ading banle kemen ya kalariti ki garo. Speaker ke yang dor bar thauan ke jela Meghalaya Thomas A Sangma ulalong kongsan nen kesngi. MLA kathan ubadairu menteri sarkar Marquis and Marak ulalong usembut kongsan. Anirudh B ula kamai sispa sau phauran bat 4 out bat kani ke jingtiat jung kala penlong ya ke Meghalaya ban kamai arspa nyok sauran bat ha prawikat ha kesngi ke benengkong jong ke jingil akai Ranji Trophy Elite Group A persya ke Maharashtra ha Aurangabad henin kesngi. Ubaman bha syang pliang ula kamai lai pulairan badu aje data ngan ong biang aje duhan jong ke Meghalaya ula kamai lai pesauran. Kapten ka Meghalaya Kishan Lengdo ula kamai arpu arran bad ka Meghalaya kan beteng bantiet biang menta kesngi. Ka jingelakai kriket ka distrik Riboy kelanang kiau ha ka bala saki ek jingwan poi ki kena kentai bat senrang ha ka talent han bala penlong da ka Riboy District Cricket Association henin kesngi. La penlong ya kene rengkat ka jinget relang bad ka seng samla umran yang bernai Hamadan Umran. Kini shimbenta benado shipau hado kan reus nam karta kle shimbenta shirham haga jinghikai benele akai cricket. Ka North East United Football Club kala penliam ya ka Jamshedpur Football Club da Sangola North nin kesngi haga jingile akai Indian Super League Arajar Arpusau Arajar Arpusan haga Indira Gandhi Athletic Stadium ha Guwahati. Wadlin Ajaraye ula thap gol Arsian nagabenta ka North East United Partip Gogoi ula penkijar Arsian bad Macarton Nixon ula penkijar Shisian. Bat katto ko kubor kalakot agan nega step kabalawan chapina ka Akashwani Shillong. Hakapor prabajing ne so baga Delhi station nagabenta ka kubor hagaktin Hindi kabanbot ka kubor hagaktin pareng hakapor prakat san minute. Ni pengen mau piginaw ngap ba kapor prashteng naga nega station pin yo ay ka North East News. Kapor mentagal agenda artat prabaji.